अहानबद मरुन पाउ मणिपुरदा इंडियाना सानरिबा प्रॉक्सी वार असि लोइसिलबा मतमदा ता तंगदु लेताबा लमदम अमा ओइबा ngawgani haina हेरिकोनगी प्रेसिडेंट सुरजित कुमार खुमन हाइख्रे मैतै मितैना एसटी लिस्टदा चलनबा आरपीआई स्टेट कमिटी की बिहुत कांगबु अमना मणिपुर की गवर्नर दा तक्षिनख्रे सिरी फेस्टिवल की अकनबा सेक्शन थौरांग लौखटले किहन्नबा होनरकपा हौना सानी मियामना मिपाइबिगनु हाइना मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी प्रशांत कुमार सिंह हाइख्रे अमदी बीडीएफ की डिमांड पिथोक्तुना मखोइबु हानगु मथौ तहनबियु हाइना मफम खरदा मियामना खोंजंग सक्सिनले खुरुमजरी ISTV पाउ मियंग ताबिरबस मुतराम नुखचरी हौजे पाउ संदोन पिजरी मणिपुरदा हौजे थोक्लिबा इंडियाना सानरिबा प्रॉक्सी वार असि लोइसिलबा मतम तता तंगदु लेताबा लमदम अमा ओइबा ngawgani हाइना एथनो हेरिटेज काउंसिल हेरिकोन की प्रेसिडेंट युमखाइबम सुरजित कुमार खुमन्ना हेरिकोन की कुलुमदोरक सुबा मपोक कुमोंदा हाइख्रे जैन डांस एकेडमी दा पांगथोखिबा थरम मदुदा 39 सुबा स्टेट लेवल खंगमिनसी इरमदम क्विज कंपटीशन 2025 की फाइनल राउंड अमदी मकोक मथंग तारबसिंगदा मना मथुम सिंगेन थोखे थरम मदुदा पौराबी बॉम्ब ब्लास्टा सोक्तुना आर्टिफिशियल लिम हाप्तुना लैरिबा हौजिकना मसागी आर्ट वर्क तौदुना लैरिबा कोथौजम माइकेल मितैदा टोमथिल लुप असिगी माइकेदगी खुदो खुसिनखे प्रेसिडेंट युमखाइबम सुरजित कुमार खुमन मका तारदुना हौजि थोक्लिबा लाल असि लोइसिनगे हाइरबदी इंडिया लेंगाकना कांगलुप खरा सिजिनरगा प्रॉक्सी वार अमा अखोइगी मथक्ता सानरिबा असि हेक लेपदा मतोमता लोइखिगदब इरांगने हेरिकोन हाइबसी ngasiदगी चही कुलुमदोइगी ममांगदा लमदम मसिदा तारिबा अपिक अपिकबा फ्रुप मयाम असिगी मसागी मसक अमदी नाट चटनाबी असि ngak सेंदुना थमनबा सेमखिबनी चही कुलुमदोइगी खोंगसर असिदा लेंगाकता हाइजरुबददी ताबिद्रबा फ्रुप मयाम अमगी इलेक्ट्रिक फंगनबा लंबी थोंग सेमबा लाइक लाइसु तमहनबगी खुदोंग साबा पीबा यावना थबक कया पाइखतपा ngamkhre मखातानसु तौखिगनी हाइखे हेरिकोन अमदी लेबा मियाम थाजबदी इंडिया लेंगाकना सेंट्रल लेंगाकना मखोइना सनरीबा कांगलु फ्रुक्ता कम्युनिटी कांगु खरा खक अखोइना मोइ निअगा हाइतारे मखोइदा प्रोक्सी आर्मी ओने सिजनरी पोजे मसी हेक लेफा मतमदा लानसिदी इरांगसिदी ऑटोमेटिकली अदु मसी लोसिनगेने खली ममांगदा काश्मीरदा पहलगामदा पाकिस्तान की लेबा टेररिस्ट कांगुना अटैक तोरप मतमदा कोइगी लमकोइबि यावना मिसम कुनगा तरुकी पुंसी मांगी मतमदा सबसाना सेंदु ऑपरेशन का तौर तौखिबतो सेम अदुगी पोर्टो इरमदमसे मखोइगी असेंबा नागर इनिसिटीजन खनबि रगदी सबसाना सिन कुकी नाको टेररिस्ट कांगुना फॉरेन इमिग्रेट कांगुना लांदाराबिसे सबसाना मपखुम पिबि रगदी मखोइ मथक्ता मिलिटरी क्रैकडाउन सत्रगदी लांसे ऑटोमेटिकली लोइगने हाबसी मियांगी थाजबनी कुलुमदोइ सुबा एथनो हेरिटेज काउंसिल हेरिकोन की मपोक कुमोन थौरम ngasi जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की ओइनासु म्युनिसिपालिटी मल्टीपर्पस हॉल दा पांगथोख्रे हेरिकोन जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ना सिंधुना पांगथोखिबा थौरम अदुदा सोशल एक्टिविस्ट एंड बुद्ध चंद्रना हेरिकोन लौरिबा थौदा ngasi एखोइ पुना लौमिनबा तंगाइ फदे हाइखे वुमेन एसोसिएशन फॉर सोशो इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट वासेट जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की प्रेसिडेंट एन निभारानीना जिरीबाम असि मणिपुरनी हाइबा खंगदबा अमदी जिरीबाम असि कासारलो हाइना हंगलकपा एखोइना तोइना थेंगनरी मणिपुर मियाम पुंबना खंगमिनगदौरिबा असि जिरीबाम यावदना मणिपुर असि मणिपुरनी हाइबा यारोय अमसुंग एखोइना मणिपुर असि कंसी अमदी एखोइना पामनरिबा मणिपुर अदु उहेंसी हाइरबदी जिरीबाम हाना कनबा तंगाइ फदे हाइखे थौरंगी सरुकमा ओइना जिरीबामदा पाउमिगी लमदा मथौ तौरिबा पाउमिसिंगदा पुनिंग थौगतपा ओइना एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट का लोइनना सोल पीखे हेरिकोन की फाउंडेशन का मरी लेना खंगमिनसी इरमदम हाइबा थीमदा थासगी हौखिबा तांग 13 पांगथोखिबा फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल क्विज कंपटीशन 2025 की मकोक मथंग तारबसिंगदा पुनिंग थौगतपा ओइना कैश प्राइज का लोइनना सर्टिफिकेट पीखे से दिंगजुनबा कनाम लेते अदुन इसा इसाना अखोइ से सेल्फ सपोर्ट अखोइ इसाना अखोइ मसेन तुंजिनरगा अमना अमा पांगनारगा अखोइ से कन्नबा होनमिन से बसी वफम जि तमनिंगी अदेगी गेसिमा साकी उसाबिना लाओ रे अखोइना अदुगादी मफोमरम खंदबा तिन्न कुचम गेट अमा सारे असिबो वेस्टर्न गेट ऑफ मणिपुर राइबा
थमगेरदी फजब वेस्टर्न ग्रेड ऑफ मणिपुर फजना थमु है बचे खय बन खोय तुना खोय मिक थोक्सी अदुना खोयना मतम पुमदा खोय लिंगियन मानसी अमना म सगतमिनसी मोरल खंगदे इसागी पांगन खंगदे सेल न खंगदे खोय सगतमिनसी अदुगा खोय जिरी से खोय इसाना कंजननबा खोय असुमाइना खोय जिरी सी डिस्ट्रिक्ट अमसे खोय कंसी Maitai Mitaina ST list da Zalanaba RPI State Committee gi Mihut Kangbu Amana Manipur ge Governor da Taksin Kre Maitai Mitaina ST list da Chanba Haibasi Nauna Zangadaba Nate Hanagi Pibam da Hanjin Hanaba Tabak Lokapiu Haibani Haina RPI Tawali State Committee gi President Mahesor Thongnawjam na Phongdu Kre RPI Tawali State Committee gi Nauna Khalaba Mihut Kangbu Amaga Governor Unaruraba Matungda Mahesor na Paumi Singda Makhatana RPI State Unit ki Nauna Khalaba Committee gi Ahan Bathabakti, Maitai, Mitaina ST list that Chalanaba Hotnabani, ST list that Chanvada State ki recommendation Ama Center the Tabamatari, Maitai, Mitaina ST list that Chanva Hibasi, Hana the Gitsanduna Lakpa Adu, Amukhana, Hingat Hanview Hibani, English Namagatsamapal Supna Nipan, British Matamda, Fong Ba Maitai ethnography reporter, Maitai Singasi, Primitive Hills Drive Haina, Yaudun Lakibani. 1921 amadi 1931 ge census da su maitai singa se primitive hills tribe ama oina yauduna le khrabani adubu 1951 ge constitution na phongba list amada maitai asi ST list ta yaruktaba asina India ge constitution na piriba ST ama oibagi kudong saba sing maitai na ngasi phawo phangdan lakle ST ama oibagi phangpham thokpa sing adu phangnaba ngasi governor unaduna maitai na ST list ta chalanaba thabak paikhat pinaba governor da takshin bani haike 1951 की कॉन्स्टिट्यूशन थोलक मतम ददी अकोई मैतई से शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट यावरक्तरे अनो सिगी यावरक्तबसी ना अकोई की फंगबम थोपर राइट अमा भारत की संविधान डेमोक्रेसी के चौबा वहां थोकमा लेरिबा भारत की संविधान सिदा अकोई की मितई ना शेड्यूल ट्राइब की स्टेटस यावरक्तबसे याहन बियु हाइदुना अकोई की मणिपुर RPI State Committee की साइट की कन्न तक्सन जब चंजबनी महाकसु यामना कंसर्न ओय यामना सीरियस ओय हाय महाक मकना हाइबिरई अकोइना पिरम बे एनेक्सर डॉक्यूमेंट्स मैम से हेना सुनै नगनी दुगा अकोइ मिते स्टेट ST चनबगी मतंग सिदा महाकसु कंसर्न सीरियस ओय हाइबसे उत्पिरई Siri Festival gi akan section tharang lokhatle ki hanna honarak pa hongna sane miyamna mi pai biganu punna saruk yamina si haina Manipur ge Chief Secretary Prashant Kumar Singh na haikre Manipur Fair Service ki thoram ama saruk yaba lakhibada paumi singh na hangba wahangi paukumda Chief Secretary Prashant Kumar Singh na makhatara duna Siri Festival asi damdam asida leiminari ba phuru khudingi kumai amani kumai asi punna saruk yaminagada ba kumai amani chahi anirom yamna laibak thiba awaba mikum amada leiminarure adubu kumai asina awaba singbu kauthok pinaraga saruk yaminasi kanagumba kharana masida ayet papinaba kihanaba honarakpa hongna sane adubu hiramasiga mari leinana sengdokna rakhiba leikre loinana security ge review meeting su kayarak pangthokpa leikre DGP masasu ukhul da chatlaga mafam adugi security gi phibam yengsin khiba leikre security gi section thorang su ahead of force thamlaga lokhatle miyamna mi pai biganu kumai asida punna saruk yamina si haike Everything is in place. There is no need for any worry. This is the festival where I urge the entire population of the state to participate. It's a good time. We have all been through very sad period in the last 2 years. This is the first time that a festival of this scale is being done, and I would urge everybody to fully, wholeheartedly participate and enjoy the festivities in the spirit of oneness and unity. That is some unknown group, there is some mischief. Or after that, a lot of clarifications have come, and adequate arrangement. There is no need for any kind of fear. People can go happily and enjoy their stay in the festival. Nothing untoward is going to happen. You see, these mischiefs keep on happening, but then good that clarifications have come. But I just urge people to not spread these kind of rumors also. These are mostly, unfounded. They just are meant to generate panic. But adequate care has been taken for a very peaceful and a very joyful festival. VDF Singna Kulai Tadokiba se Red Zone the Lady Pombi Kok Amadi Chandon Pok Pigi Miam Ahing Tumbangam Leroy Sikro Haribra Kanbige Harabadi VDF ki demand sing Pibiduna Makoi Bohana Gum Matautohon Bio Haina Kumbi a Sigi Red Zone area the Lady Kunja Singna Kongjang Sangsin Kre Napet Tangjeng Ahaluk Nasi Fauba Kuki Singna Mai Tadok Pikibadagi Hanjin Bayadana Lady Asiga Hek Kun Tangana Jingi Kun Kayaga Yamna Naknana Lady Pombi Kok Amadi Zadon Pokpida Irangasi Haurpadagi Nasi Fauba Kunja Singbu Ngaktuna Matautoramba BTA personnel sing Kulai Tadok Tuna Kiem Tagi Tongarakpada Masing Yamlaba Ima Maira Pai Singna
ꯆꯠꯇꯅꯕ ꯍꯥꯏꯔꯕꯁꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯀꯦꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯆꯠꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯁꯨ ꯆꯥꯏꯔꯦꯜ ꯃꯪꯖꯤꯜ ꯂꯩꯉꯥꯡ ꯇꯥꯕꯤ ꯈꯣꯏꯖꯨꯃꯥꯟ ꯇꯥꯕꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯇꯥꯕꯤ ꯆꯥꯏꯔꯦꯜ ꯑꯍꯜꯂꯨꯞꯀꯤ ꯏꯃꯥꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯆꯥꯏꯔꯦꯜ ꯃꯪꯖꯤꯜ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯋꯥꯀꯠ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏꯗꯤ BDFꯅꯤ BDF ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯕꯣर्डरꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏꯗꯤ BDFꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ BDF ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯀꯦꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯦꯟꯅꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯎꯈꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕꯤ ꯄꯣꯝꯕꯤꯈꯣꯛ ꯆꯟꯗꯣꯜꯄꯣꯛꯄꯤ ꯆꯥꯏꯔꯦꯜ ꯂꯩꯉꯥꯡ ꯇꯥꯕꯤꯒꯤ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯨꯝ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯍꯟꯗꯨꯅ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯑꯁꯤ ꯏꯪꯅ ꯆꯤꯛꯅ ꯃꯤꯄꯥꯏꯕ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯂꯩꯇꯥꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ BDF khulai thadokpa BDF khulai thadokpa kunja singgi thawai ni kunga kuna lejariba BDF ki isa singina khulai thadokhi ba haibse akhoi gi pomkhok praja singi amna laibak thibani moina taleba demand singi akhoi na tajaba matam da su moina taleba se thoina kaida braina khali masi sarkar na miyeng chinchen binaga akhoi gi awaba sibu ngakpi na bagi namakta sarkar da haijari duty di BDF commando IRB singa chap mana 24 hour duty tominai aduga मोईगी फंगफम थोप दायित्वदी फंगनबीदबा सुमा मयामसिना इचासिंगिना कनो तौबनी मसी सरकारना मसी गवर्नरना फजना यंगसिनबीदुना अखोगी एरियासिदा खुनगाकुना लेजरिबा इचासिंगबो खुलाई थादोकना थबकतगी पोथागी भाबसे अखोई मेरा पाइबी खुंजासिदा लेहिबा प्रजासिंगे ख्वाइदगी लाइबक थिबा थौदोगनी मसीबु हौखिबा मेगी तांग अहुमदगी थेंगनारिबा लानसिदा अवाबा चेथेंग पुदुना इचासिंगिना अखोई ngaपिदना लेरागा ngasi मोइना खुलाई थादोखिबा जे अखोइदी अहिंग तुंबा ngamde अखोई सिरो हारिब्रा सरकारना अखोइबु हातपीगे हारगना पुलो हातपीरो कनबीगे हाराइबदी बिदि इचासिंगसिगी मोइना तालिबा डिमांड सिंगी पिबियो हाइना आइना सरकारदा हाइजरी BDF सिंगना तालिबा डिमांड थबकता ओंथोपियो हाइना ऑल मणिपुर BDF वेलफेयर एसोसिएशन हाइरे मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकपा पाउगी फमदा एसोसिएशन सिगी प्रेसिडेंट सगोल सेम संजितना BDF सिंगना तालिबा डिमांड दा मखोइना खोंजंग संगसिलकपा ngasiga thana nimit humni shure हिंसा यावदना डेमोक्रेटिक ओइना संगसिलिबा खोंजंग असिदा लेंगाकना ताबिद्रबदी अकनबा खोंजंग संगसिलकपा याई मखोइना तालिबा डिमांड सिंगी मतंगदा पल्लदुना BDF सिंगी सर्विस एक्सटेंड तौबा हौजिक फंगिबा थागी सैलरी पलिसिंग तरा चामंगा की महुत्ता पलिसिंग कुंट्रा ओहेनबा मखोइगी सर्विस रेगुलर ताहनबी याउरी उन्हें मतिक चान पीबीदबा रेगुलेशन पीबीदबा अदुगा सेक्शन 18 जो इम्प्लीमेंट तौबीदबा करिगुम खरा पीरकांदा पुयादा याबै टाइपता सुम उरकपगी फिल्म हम लेबसे मसिनदी इमुंग मनुंग पुबो ngamdre अखोई इमुंग चलाइबो ngamdre मसिन मरम ओरकांदा मसिगी इरांग थोलकपने हाइबो फमसे ऑल मणिपुर BDF वेलफेयर एसोसिएशन गी माइकैदगी मसिगी बिमा अखोई प्रेस की मीडियादा खंगजरी अदुना लेबिरिबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन लेइबा चिंगा तयादा लेइबा अखोई बफर जोन जिंगदा लेइबा कलब संसान माइरा पाइबी जिंगजु अखोई ngasi चंगेल लेइबा एडिसेशन जिदा अखोई प्रजा मियामना सेक्शन क्यादगी अखोई सपोर्ट तौबि हाइबो फमसे ऑल मणिपुर एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट मोइना मयाम दा हमबल रिक्वेस्ट तौजरी अदुगा हजगी गवर्नर की अखोई सार की माइकैदजु हमबल रिक्वेस्ट तौजरी हाइबो फमसे ngasi की प्रेस मिस्टर थमजरी BDF सिंगना खुन ngaklamबदगी खुलाई थादोक्तुना खोंजंग संगसिनखिबदगी रेड जोन एरिया ओइरिबा वांगु नाउदा खोंगदसु मिपाइबो पोकनरे मखोइना लौरिबा थौदांगबु लेंगाकना मसक खंगबिदुना मखोइगी डिमांड अथुबदा थबकता ओंथोकपिदुना मौसागुमना BDF सिंगना ड्यूटी तोहंदुना वांगु नाउदा खोंगी खुनसिंग नाखनबिउ हाइना ngasi वांगु नाउदा खोंग ममांग लेकाय वार्ड नंबर 1 इमा मैरा पाइबि सिंगना खोंजंग संगसिनख्रे वाकत खोंजंग अदुदा सरुक याखिबा वांगु नाउदा खोंग इमा मैरा पाइबिगी लुचिंगबी अमना फोंदोरखिबदा इरांग असि हेक थोलकपदगी हौना BDF सिंगना वांगु नाउदा खोंगबु ngakतुना लागलंबा अदु ngarangdagi हौना ड्यूटी तौखिद्रे अदुना BDF सिंगना तालिबा डिमांड असि मरिलैनबा मणिपुर गवर्नरना अथुबदा यानबा सिनबिदुना मौसागुम खुन ngakनबिउ हाइखे इरांसिना मरम ओइराकांदा यामना वाबा फिबम अमदा लेरंबा नाउदो खोंग खुन असि इसासिंग असिना ngakpi senbibadagi aikoi punama ningtamna amadi isa komna su nomba ngamjaribani karigumba hairiba demand sing asi pibidaba taragadi isasing asina chatke hairakpa taragadi aikoi gi khul asi kanana ngak hogani leiriba maira paibi ima ibel sing asina ngakadawribra masina maram oirakanda manipur sarkarna makhoi gi demand sing asi pibidaba taragadi ima ibel sing gi akanba khongjang sangsilakani नाउदो खोंगदगी BDF सिंग सत्पा सुंया यारोय हाइबो वफम असि मणिपुर गवर्नमेंट दा थमजरी अदुना गवर्नमेंट असु हाइरिबा इसा सिंगी डिमांड सिंग असि पीबीयू हाइबो वफम असि थमजरी BDF सिंगना तालिबा डिमांड मरम चाइ लेंगाकना अथुबदा पीबीयू हाइना
Red Zone Ladiba Infal Eski, Tamna Popi Amadi Sabunko Kunogi, Merapai Singi Maikeda Fondo Clay, Tamna Popi, Merapai Secretary, Oinam Chandra Balina Fundo Kibada, Kuki Singna Mitay that Landarak Pada Micham Miam, Ngak Pada BTF Singna, Lokiba Togdang, Red Zone the Ladybug Miam na Munakangi, Makoina, MR, IRB, Manipur Police Hamadi, Central Force Singna, Lokiba Togdanga, Chap Manana Matoto K, Makoina Taliba demanding Atoba the PBU High K. Yamna Zawa problem ama oirakadoiba kaigina khoi prajajingida aduna mayamna nungsibiraganda akhoi isa singina taliba demand sing PBU haiba wafamje ai hanna sarkar gi maikaida akhoi gi press gi mateng lojaraga ai phongdoksari khunja amoina Sabung kho kunogi Merapai Singi Maikaidagi Kuki Singna Toina Landarak Labasu Khunja Sing Lengdana Lebangam Libasi BDF Singna Katopaga Loidana Tabak Tobadagini Makoina Sangsiliba Kongjang Atubada Yanaba Puraknaba Honabiu Haina Fundo the Clay. BDF Singna Taliba demand Sing Maram Chai Atubada Tabakta Ontopiu Haina Thobal District Hairok A Sigi Manung Chanba Hairok Part 3 Ingang Loki Merapai Singna Nasi Kuladu the Wakanifam Pamduna Manipur Lengaki Pukning Singsin Kre Wakanifam Maduda Sarugaki B Ingang Loki Merapai BL Nanau Laimana BDF Singna Taliba demand Maram Chai Atubada Tabakta Ontopiu Manipur Law and Order Ngakpada BDF Singna Choba Todang Lauduna Laklibani Masigi Matakta Jahi Ani Surabat Lal Asidasu BDF Singna Choba Todang Lauduna Singkong Singya Oiba Lal Kanbam Fam Singda Kul Ngakpagi Todang Lauduna Laklibani Haike. Taliba demand to be ready, suddenly had a Sakana Moina Taliba demand to be or Moy later, the Aquadi Sinking Yan, it's a sure as Azavahane, Moina Peter, the Aquadi Labangam lawyer, then Moina Taliba demand to be on the Sakata Hajari. Aquadi Labangam Moya. Mioiba Equina Hiram Amada Achetpa Fireb Amadi Kongpam Hanbalaitana Honorabadi, Upagi Lambi Ama, Sweden Lakani Haina, Raja Sabagi MP Soediba, Manipur Gining Tau, Lasem Sana Zawan High Cray, Ohumasi, Sana Konung the Pangtopa, Max Hauski, Kang Hatnabakulai, Zanzara, Miam the Kushina Bagitorum the High Kivani, Toromaduda Manipur University of Culture Vice Chancellor Professor Paunam Gunindro, Raja Sabagi MP nominee, Tokchom Sarat Nasarukia K. Taurangamari Lainana, MP Sana Zaubana, Damdamasigi Yellow Fruit Oiriba, Mitei Singasi, Toidok Hendokpa, Masagi Pitok Sarakpa, Telen Kaya, Marum Lai Haike. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤ ꯂꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯅꯣꯚꯦꯇꯤꯚꯀꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯆꯦꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯂꯦꯟꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯂꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯛꯇ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯩꯁꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯗꯨ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯈꯣꯏꯕꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯤꯟꯅꯖꯔꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯌꯨ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯄꯨꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ. Contractors Singi PWD the Ladybug Pending Liability, Putopiu Haina, Manipur Hills and Plan Contractors Association, Marilena Singi Pugning, Jinchilakle, Manipur Hills and Plan Contractors Association General Secretary Mayangam Sarat Singna, Thadorok Pachel Amana, Manipur Hills and Plan Contractors Association Executive Member Singi Bifam, Ngasi Association Sigi President, May Tangbal Lauraga Association Sigi Office the Pang to Cray. Bifam Aduna Lokiba Warep Oina, Haukiba Tangtara Mangada, All Manipur Contractors Association Forum Haiba Amana, MSRRDA Rural Engineering Department Kimatangda, Press Release Ama Tokibadu, Manipur Hills and Plan Contractors Association Ga, Hiram Amatada Marilena Di Hairi. Political Party Pumnamak Pullaga, Honadrabadi, Hausiklaiba Lana Sigi Warushin Purakpak Namloi Haina,
CPI Manipur gi Central Control Commission gi member Dr. M. Narana Salauda Laiba Irawat Memorial Hall da pangtokkiba numit humni chathagadaba kunmanirak suba CPI State Conference haudokpagi thoronga mari leinana phongdokre thorom aduda pungdongbam thaudoki ningsing khubamdagi khongchat ama chatlaba matungda haudoki khongchat aduda abspa lautokadabani Manipur gi ngamkai kaiba yaroi separate administration piba yaroi haibana chingba kholausing lauke Thoranga mari leinana Dr. M. Narana Makataraduna Manipur da thengnariba issue asi ngasi ngarang khak oirakiba nate chahi ani pharaba irang asi loisnanaba miam pundaba yaroi haike Manipur karnanabagi wakal chathariba si lambi sida akhoi struggle si democratically khare hena mapangan kalba wakal manaba dol amasung tongan ba sections leiriba mayam puna maksu puna struggle changminaba Manipur karnanabagi wakal aduga akhoi leiriba wakal on sida tungko enmi hoibagi punsi si chathagado bolebanina social change tayu sung afaba social change purungna bonabada wakhan taminaba tai madugi campaign ama koi sahi chuppa chathe jadori bani Laiba December ki tarik kun ga taruk phawba se chahi ama chuma hoi hogre madu all over India chathari ba pora mani madu ki saruk amani ngasi Manipur da centenary celebration gi ofam life Lagliba me kundagi kunmari phawba pangtokadoriba state level Shiroi Lily Festival asida malengi mafam kayadagi miyoy kyana saruk yaragani Festival asi state level festival gi mahutta international Shiroi Lily Festival haina onthok international gi thakta sinba mathau tarakle masi oinaba Manipur lengakna mathangi chahi English singani kuntaruk tagi hauna sinpham thoi haina Federation of Haumina thadorokpa cherol amana hairi cherol asina makha taraduna festival asigi damak kadai phawba security arrangement tawkhrabage haibadu miyam da khanganpham thoi festival asida miyamna akiya khangdaitana Salhan Bahibasi, Lengaki Matoni, Kuki gi loop amana festival asida, Maitei Sapa Yaroi Haikiba Lake Adobu Kuki gi loop amana su, Amuk Madu Makoiga Marilena de, Sengdopo Lake Sengdoliba Sing Aduna, Makoina, Taba Lam Pauduna, Maitei Sapa Yagani Habadi, Nati Heidi. Manipur Fair Service Matangasun Abamong the disaster Tenganaba Fair Fighting Equipment Tamnaba Honari Haina, Chief Secretary Prasan Kumar Singh Heidi. Wafamasi Manipur gi Chief Secretary Prasan Kumar Singh na Manipur Fair Service na miyam da piriba service hena mapung phana piba ngamnaba water mist fair fighting unit yauna motorcycle tara amasung rescue equipment ka loinana liter lising taruk capacity oiba water voucher mari district singda thanaba flag up tawa amasung training cum conference hall amadi fair prevention wing office hangdopaga mari leinana phongdokhibani Tharomasida Manipur Lengaki Commissioner Home and Asok Kumar Joint Secretary Home Dr. M. Beto Amasung Director Manipur Fair Service L. Nabasandra Susarugya K. Chief Secretary Prasan Kumar Singh na Makataraduna Kongtang asi Fair Service Department na paikatpa anova initiative amani masina department asina miyam da piriba service hena yahon manghamhalagani Kongtang asina Churachandpur Kangpokpi Senapati More Jiribam Chandel Bisnupur Thawal Amasung Imphal Fair Service ki leiriba substation singda thamlaga state asigi district khuding cover toba ngamalagani haike The districts covered are Churachandpur, Kangpokpi, Senapati, More, Jiribam, Chandel, Bishnupur, Thawal and Imphal. So you can see that it's all over. The best part about the fire service is that unlike police, we sometimes tend to forget their human service. They are the ones who actually come out when a disaster breaks out and they risk their lives on the spot to preserve property and protect civilians. So hats off to the fire service led by a very able director. And I also see that they have made a very nice center here. A training center for 60 people, which will again go a long way in training the fire service personnel for better service to the population of the state. Divisional Forest Officer Chandel Amadi 21 Assam Rifles Cup Sinduna National Endangered Species Day Amadi Advanced World Environment Day 2025 ki thoram Chandel District Headquarter gi Modi Village da leiba Battalion Headquarter da u thaba gi thoram amaga loinana ngasi pangthokre
Thorom aduda Chandel Forest ki staff sing amadi 21 Assam Rifles ki Jawan puna mioi Jomyang kai romna saruk yaduna pangthokiba thorom aduda Hairangkoi Hainojom gi Hori Chorphon Chawi Agarwood Manahi Mayokfa Nageshona chingba matam amada marang kaina phanglamlabasu ngasidi lamdam asidagi mutkiba yana leiraba atangma makhalgi uchara sing thake Thorongamari Lenana Divisional Forest Officer Chandel Dr. N. Munal Maitaina India si malengi khwaidagi mising yamba amadi hiram khudingda chawkhatpagi lamjel yauriba leibak ama oibana aikhoigi environment ta asuki matik sokali haike Kaksing Municipal Council na councilor sina koliba mafam singbu tarutana na thamnaba paikhatliba thabak thoram singi manungda ama oiriba yumthong khudingdagi amot akai lokthokpagi thoramda hena khumang chawksinanaba amadi Kudong sana bagi damag konong mamang New Chekon Road Imphal da leiba IT company ama oiriba Globis Web Solution Private Limited ka punna chapminaduna develop toba anoba mapung phaba F ama oiraba door waste collection apps launch tawpagi thoram ama Kaksing Phausupat Laikai da leiba councilor sigi mipun sangda ngasi pangthokre thorom aduga mari leinana caretaker chairperson Naurem Sanjit Kumar na ngasi launch tawriba apps asi Manipur gi council singi Manungdagi mapung phaba F ama oina launch tawba ahanbane machina miyamda kanaba kudong chaba kaya pirakani haina thajaba thamni haike Waste management ga mari leina khuding ma do hardware apps Google Play Store da changi de haraga apps si download kiraga ai OTP ma lakani haiba OTP adu koina entry tawba matunda login tawga apps si nagadoribani machina Pajamyam da council aski thabak tawudasu aduga pajamyam da su tawriba thabak asida waste management gi thabak asida khandaba khangingba adugumba khuding adu asigi apps asi putangdagi yam punamata kanaba adu phangani haibagi du thajaboi thamjai Maming leiraba Sumang Lila Kanglup ama oiriba Sangai Artist Association gi anoba lila Ningol mawa tha sigi nipanda wangjing haitupokpi da phongkre Lila siga ibana mai paksna haurongbam takpi tambiba ibuyai makhumani Lila sida saktam langliba sing nupagi oina KB Moirangsa ibuyai makhuman Sunil Maiboy Satyakanta Yambem amadi James Haikujamni Nupi da Hemchan Jagdish Hizam amadi Tutuni Lila Kangluba siga secretary na chahi ani phajilaklaba irang asida laikidraba singi mafamda Lila Roy Singna Lila sanafam kudingda miyanga loinana awaba phongdokli amadi irang asigi mamangda Lilagi haibiramba singna makhatana Lilagi office ta laktuna tana biranaba appeal tawrakle Hello sigam laba Nambol Kabuwaksing Government High School gi oina 2024-25 ki SSLC exam da Puna Mahire kun exam thabada first division da taramanga second division da manga da laktuna Mahire pumba mai pak pangamkri hari mai paklaba Mahire singi manungda Mahire nipana letter chatke masigi manungda maths da taruk amadi home science da anini Mahire kudingmag exam pass tawrakpa amadi letter chatpagi harawa phongdokpa oina school sibu fagatna ba khona da chobo thodang lawriba apunba lup amadi Kabuwaksing loya lakpa thogan luki ahal sing loinana Kabuwaksing Government High School ki oza khudimak yauna saklen ama saminaduna letter satkraba Mahiroi Singh amadi school asigi pass tawraba Mahiroi khudimakta headmaster na mana piduna Mahiroi Singh bu pukning thogatpaga loinana tungda hena mai pakna ba yafa thaujal su piki hoji pawgi mar thana aten brem to lokcheri Siroi lili kauna lei Siroi lili kauna lei Mangarak Suba State Level Sirili Festival Ingli Singani Kundamanga May Thagi Tang Kundagi Kungamari Fawa Pangsuklagadi Hairiba Festival si ISTV Music Channel da Howbadagi Loiba Fawa live telecast Hazagani Shabi Shadau Nungo lei Kansila Ugabaya Kairo Shiroi lili leirando Singtam Nung Shili Pullayo Siroi lili kauna lei Siroi lili kauna lei In 2024, Comet School produced first position holder. With first position. My name is Shreya Prakon and I secured first position to exam 2025. With 11 position holders. And 27 subject toppers.
ꯌꯧꯖꯔꯛꯄ ꯉꯝꯕꯁꯦ ꯀꯣꯃꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯇꯝꯕꯤꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯦꯟꯁ moral support. Behind this success is a powerful shift. Digital smart learning. The school has provided advanced digital facilities from smart classes to interactive panels. These tools have made learning more effective. Digital world put us Led by highly advanced faculty, our students don't just study, they understand, apply, and excel. Hi friends, adom na gari thau hapam matam dadi aphaba thau hamna bone. Adom gi khwaidagi maru ariba liver gi damukta di kari section thorang lo birib. Novochem health care gi original lipsa 5G na adom gi liver buson badai ngak thol. Liver gi mapangang kangkalan badana tana hakchang pumbagi energy hengalali chaba tumali acidity anthal. Sizinabiyo original lipsa 5G. Novochem Healthcare na sajaba original lipsep 5G ahum lawbada coffee cup ama free da hapjari. Matamgi nungsit nungsa amadi ayinga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu. Capidon Power Chemistry NEET Kashampat Laymadam Lekai Lane 3 different from others. Admission open for NEET Foundation course for NEET UG 2026. Limited seats, first come, first serve. Class commencing from 29th May 2025. Course duration 8 months. Please contact 700-5729458. Honglagliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari. Aduna hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra. Liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti. Khuding maksibu ngaktokke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule. Jolip 100% natural syrup and capsule. Break matungna may mutaram nokchari makhataba pauda Civil Defense Rules 1968 ki makhada leibak pumbada pangthokliba Civil Defense Mock Drill Operation Avias thawagi oinasu Chawema Higher Secondary School gi ground da hayeng nungtil pung marida pangthoklagani. Mock drill asida air raid scenario calamities amadi test emergency preparedness amadi response mechanism na chingba kaya utkadobna siren khongbana chingba kaya torokpada praja miyamna mipai bidanaba amadi mock drill asida miyam su saruk yabinaba haina Deputy Commissioner Thobal Hana Kamaina Fundurakle. Asigi exercise nationwide initiative under the Civil Defense Rules 1968 makhada to simulate air raids scenario, calamities and test emergency preparedness and response mechanism ki damagda pangthokani. Adana asi pangthokpa matamda siren khongba matamda mai muthatpa matamda general public na khanghanning base panic toba aduga akiba pakhatpa phawdanaba haina ekhoise asigi media sidigi haijabani aduga loinana general public sina full cooperation pire hairaga asigi mock drill se phajana pangthokngai appeal tawjabani. District level mock drill Jiribam District asu ngasi pangthokre. Jiribam Higher Secondary School field da District Administration Jiribam District Police Jiribam CRPF amadi tongan bat line department singa kusamnana pangthokhiba district level mock drill for civil defense preparedness aduda CPR matau karamna pigani choklaba mi amabu matau karamna pugani karamba mafamda hena safagani amadi siren khonglak matamda tawgadaba sing kupna demonstrate tawkhibaga loinana soklaba sing putoktuna security personnel singna mateng pangbagi mawong sing utke Fire Brigade Medical Team NSS NCC Red Cross Society tongan security forces amadi tongan department singi thaudang singi matangda kupna khanganke. ऑपरेशन सिंदूर जहां पे हमारे फोर्सेस के तीनों अंगों ने महान पराक्रम और शौर्य की एक गाथा लिखी. आई वुड से इट वाज अ महागाथा जिसको हिस्ट्री में याद रखा जाएगा. सो टुडे बिफोर वी स्टार्ट दिस मॉक ड्रिल आई वुड पे माय रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स टू ऑल द फोर्सेस, देयर ऑफिसर्स, देयर जवान्स एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स, दोज हु आर पार्ट ऑफ इट. Also special appreciation and salute to our air defense system. Today, as public are also participating in this mock drill.
International Day for Biological Diversity 2025 kamari lainana district level sport painting competition ama ngasi Bisnupur Higher Secondary School la pangthokre. Harmony with Nature and Sustainable Development haiba theme da Bisnupur Forest Division na sinduna pangthokiba painting competition aduda Bisnupur District School kungi mahiroi yankaima panna saruk yakhe. Thoromaduda DFO Bisnupur Waikhom Roma Bai Range Forest Officer Headquarter Bisnupur Forest Division RK Sadananda amadi Just Waina World Life Activist Elangam Premjit amadi JNB Bisnupur gi Oza K Nilakanta susaruk yakhe. Mahu Department amadi Waikhomani Girls College Thawal na Manipur University gi College Development Council ga punna kusam naduna My West My Responsibility haibasida nongmagi oiba sensitization workshop ama Thawal okram da leiba Waikhomani Girls College ke seminar hall da gasi pangthokre. Workshop adu haudopagi thoram da Mahut ki director Gangom Uttam WMGC gi principal Professor S Manoranjan principal Waikhomani Girls College Thawal okram College Development Council Manipur University ge Director Professor S. Sukadeva amadi Waikhomani Girls College ki NSS Unit 1 ki Program Officer L. Sanato Bisusar Kyake. Jharkhanda Anti-National Operation Chatharingai da Braja Tarak Padagi Manipur dagi CRPF ki officer ama laikan nabangam dana laikhidre. CRPF dagi phangba pawda thaudogasi ngarang sagol se numit ki numidang pung 10 makhairom tabada West Singhbum District ki Keriburu Khulda Operation Chatharingai da nong kana surakpaga loinana Braja Tarak Padagi Maharabam Prabho Soktuna laikhidabani ma kuntaruk suba CRPF Battalion gi second in command ni masagi chahi ni futaruk sukre ma Imphal West District dagi ni hari. Ngarang Joint Platform of Central Trade Union amasung Independent Sectorial Federation Association gi mifam ama New Delhi da pangthuklaba matungda lagliba me kunda pangthukani tawramba general strike adu India gi tangta daba lebak asigi miyam asigi yenglaga lagliba July 8 da oina tawragani haina review mifamna khanaduna takiba warep ki matung ina Manipur da su me kun gi general strike handokle. India amasung Pakistan gi marakta ungkhatna ba phibam asi yenglaga lagliba July 8 da oina pangthuklagani haina All India Trade Union Congress Manipur State Committee na thadorokpa cherol amana hairi. Matamamada Khwairaman Kaithelgi Samu Makhong Manakta Phamlamba Chana Yonbising Lengak na temporary market ki drain mathakta phamaliba sing makoina phamlamba mafam aduda amukhana phamanbiu haina Kaithel Chana Yonbising na phungdurakle. Manipur Press Club da pangthokpa pawgi mifam amada pofam phambi singi mahut sinduna irengbam sakpha bina Sana Yompham Kaithel hairaga khangnaba IMC set number 28 asida punna license holder Yankhairom phamlami Athubada Makoigi mafam ama sinbiba natraga hana phamlamba mafam aduda amukhana phamlagi haike. Mai binsing sidi mafam chana pigani mayamgi mayoknina atham haw yomba phayena phamba aduro matam khara leraga alimundina saramba sangni samu mukhongda adu matam sang namu phamme phammakandadi asomda tam khara ne na khongtu kuina thamoi Sabini haraga chai tara manga sura bhogwa hanna bhoging biradarba asidi temporary market ni phambada tungkoi basu yaro sangju loina patle manam thi hangai mayamgi phatau thi hayok phomju oire akhoi mafamdu da hanjan jaragi aiba ada moine ju sabini kuiroi hairaga chai tranga sujangarba atai mathan thi sangmalle akhoi gi phamdo khoi phamjaragi na amu wakachari Kaksing Municipal Council na Kaksing bu Smart City ama oina ba akan bathabag thoram kaya lepa leitana pakhalakliba amadi sangsilakliba matamasida ikang khangawdana nanghorore haibagi matagomna council asigi thabak thoram kaya da thawai haksang yauna chen chongliba Senior Chief Executive Officer Laishram Romesh transfer tawkliba asi maram amadi matam chade hauji Senior CEO asigi lamjing makhada paikhaliba thabak thoram sing asigi yengduna Masi lengaki policy oirabasu prajagi development ki yengduna order adu athubada kakpiduna chana hanbiganu haiduna councillor si caretaker councillor sing amadi staff sing maikai dagi phongdorakle ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯧꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯕꯤꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯃ ꯅꯥꯏꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗꯪ ꯊꯝꯕꯤꯅꯕ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯀꯟꯁꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯗꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯈꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯄꯣꯊꯥꯕ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ 10ꯅꯤ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯌꯣꯒ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯕꯤꯕꯦꯀꯥꯅꯟꯗ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯕꯤꯚꯥꯒꯀꯤ ꯁꯍ ꯄ꯭ꯔꯃꯨꯈ ꯑꯦꯜ ꯄ꯭रिꯌꯣꯕꯥꯔꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯑꯣꯛꯁꯣꯡꯕꯨꯡ ꯑꯄꯔ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯥꯡꯂꯤꯕ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯀꯤ IDP ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯕꯤꯕꯦꯀꯥꯅꯟꯗ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯅꯟꯗꯂaya ꯑꯆꯥꯔꯌ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯡꯗꯨꯅ IDP ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜ ꯄꯣꯊꯥꯅꯕ ꯌꯣꯒ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯌꯣꯒ ꯇꯝꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯀꯤ IDP ꯁꯤꯡ ꯄꯟꯁꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯛꯁꯣꯡꯕꯨꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯗꯦꯡꯒꯤ ꯐꯤꯕꯔꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯍꯟꯅꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯗꯦꯡꯒꯤ ꯗꯦ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯦꯂꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯠ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯤꯁꯟ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯈꯨꯝꯕꯣꯡꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯏꯀꯣꯏꯕꯤ ꯌꯥꯏꯐ ꯁꯪꯂꯦꯟ ꯃꯌꯥꯏꯀꯣꯏꯕꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ MDAꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯦꯛ ꯀ꯭ꯂꯤꯟ ꯀꯣꯚꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁ ꯇꯨ ꯗꯤꯐꯤꯠ ꯗꯦꯡꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯤꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯠ ꯗꯣꯛꯇꯔ NG ꯗꯌꯥꯄꯇꯤꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯃꯜꯇꯤꯄꯔꯄꯁ ꯗꯥꯝꯅ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯦꯐꯠ ꯃꯦꯟ ꯀꯦꯅꯦꯜꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯗ꯭ꯔꯣꯞ ꯍꯣꯜ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯀꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯑꯉꯟ ꯐꯧ ꯇꯧꯖꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯐꯧ ꯁꯥꯠꯄ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗ ꯂꯩꯀ꯭ꯔꯛ ꯆꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯀꯠꯇ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯏꯔꯥꯋꯠ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯗ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯉꯔꯥꯡꯗꯒꯤ ꯊꯤꯡꯂꯝꯕꯗꯒꯤ ꯂꯦꯐꯠ ꯁꯥꯏꯗ ꯀꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯤꯇꯔ 10ꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ National Program for Prevention and Control of Deafness NPPCD की मखादा District Health Society थौबालना सिंधुना Changing Mindset Empower Yourself to Make Ear and Hearing Care a Reality for All हाइबा थिमदा था सिकी अमदा पांगथोकिबा District Level Painting Competition की मना मथुम यंथोपगी थौरम ngasi CMO थौबाल की कॉम्प्लेक्स दा लैबा NISM Conference Hall दा पांगथोखरे थौबाल डिस्ट्रिक्ट मनुंग दा लैबा तोंगान तोंगान बा स्कूल की माहिरोई चामा मरफु तरुकना सरुक यादुना पांगथोकिबा पेंटिंग कंपटीशन अदुगी मना मथुम यंथोपगी थौरम अदुदा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी थौबाल की चेयरमैन सु ओइरिबी DC थौबाल हाना कामैना अथैब मिथुंग DICS थौबाल की डिस्ट्रिक्ट मिशन डायरेक्टर सु ओइरिबा CMO थौबाल डॉक्टर वाई नोकुल सिंहना थौरमपु अमदि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थौबाल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर W रिहि कुमारना अखन्नब मिथुंग ओइना सरुक याखे मकोंग मथंग तारबसिंगदा मना मथुम यंथोखे नुपी अंगांगबु लुकमाइदा हापलगा योनबा पोसक अमगुम खनबा मीकी मसिंग नोमो नोमगी हेंगलकले हाइना KCP ताइबंगानबा ग्रुप ना हाइरी लोना थिंख्रबा लुबसिगी पब्लिसिटी सेक्रेटरी खोनांग थाबगी चेरोल अमना नुपी ओइबी कयानासु मसा नाना फजबा फिरोल सेचिलगा पयुमदगी सिनफम अमा चटपगुम थोरक्तुना नतबा लिचत चतुना सेल तानाबा होटनबगी चांगसु नोमो नोमगी हेंगलकली हाइना Operation on Eradication of Public Enemy KCP ताइबंगानबा ग्रुप ना थिजिनबदा खांगबंगमले लेबाक मियामगी लुचिंगबा अमरी लॉ मेकर नि हाइना लैरिबा मियामना इकाई खुमनरिबा मिहुत कयाना फावबा लंगदम असिगी नुपी अंगांग कयाबु मसा मसा यानरगा नत्रगा नुपी अंगांग करबार तौदुना सेल तानबा मियोय खरगी खुथांगदा नुपी ओइबी कयाबु नमजा नमथेकनबगी एविडेंस ओइबा याबा वीडियो क्लिप मैसेज अमदी ऑडियो कया मियामना लुप असिदा सिन्नरकपदगी कस्टडीदा हौजिक लैरे हाइरी मसीगुम्बा थबकसिंग असिदा हक्थेंगना चेनबा अमसुंग यावरिबसिंगना मसा मसागी थबक थौरमसिंग खुदक्तगी लेपतबा तारबदे हाइरिबा वीडियो क्लिप मैसेज अमदी ऑडियो सिंग मीडिया की खुथांगदा लेबाक मियामदा यहोलगनी हाइरी सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की मखादा लैबा मिजोराम की कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर थेंजवाल की नौना साबा एडमिनिस्ट्रेटिव कम एकेडमिक एंड ट्रांसिट बिल्डिंग अमदी नागालैंड जालुकी की कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंसेस एंड एनिमल हस्बेंडरी की नौना साबा एडमिनिस्ट्रेटिव कम एकेडमिक ब्लॉक मफम अनिमक्ता यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान
Chatuna Sangakre. Sangabagi Thoramatuda Mizoram Governor General Dr. V.K. Singh, State Minister Laudu Homa, CAU Imphal VC Dr. Anupam Mishra, Mizoram Horticulture Minister Franklin L. Khobung, Joint Secretary Government of India Dr. Sunil Dolena Sarukyaki Bagaluna, CAU Imphal College of Technology, Lafel Patki Din, Faculty Member Amadi Staff Singh Su, Online Kutang Da Mafam Animaki, Sangabagi Thoram Da Sarukyaki Hari. YK College Wangzingi Internet Quality Assurance Cell Amadi Environment Club Nasu Lebaka Sigima from Kayada Pangtuk Nabagum National Endangered Species Day Thoram Nasi Wildlife Conservation Finance Investing in People and Planet Habitim Galuina College Hasigi Multipurpose Hall the Pangtuk Kre Hogdo Bagi Thoram da Environment Club ki Convener Dr. Ninthauzam Savara Nina Environment Physical Amasung Biological Pibam Honglakpagi Matung Ina Malem Sidagi Pambi Amadi Jiba Kaya Mankre Aduba Hositi Mahusagi Oiba Toidokpa Maram Ire Laitana Tangla Spaces Kaya Ama Mangsilakpa Amasung Mangba Yabagi Mi Pipe Powerful Labana Nasi Thoramasi Yamnamaru Oi Haike. How is Hanabaki Power Equity Senior Sports Journalist Brian Thousand the Kilobirase? Ani Suba Premier League ngasi sana ki bam match sa Asupi FC Mauna United Sandel FC bu mighty papi kre Sheikh Babu Macham Memorial Trust ni sponsor Toraga All Manipur Football Association gi meng makada mamang tha gi tang kuntarite gi tim taranipan grubani thongna khaidutuna lamlong thongkhong da leiba artificial tap ground na chathariba Ani Suba Premier League ngasi sana ki bam match sa Asupi FC Mauna United Sandel FC bu gol ani sinoda mighty papi kibane Asupi FC Maugi mai pakibi gol ani adu El Suraj na match ki humputare subamadi W Zone na match ki Manipur Nepal subaminita sanki Manipur Handball Association gi meng makada tha sigi tang taramanga dagi nupa gi team mapalamadi nupi gi team taret punna team tarataru la saruk yaduna KKLYDO ground kongpal kongkham da sathariba nifutari suba Steleben Senior Men and Women Handball Tournament ki ngasi sanaki ba nupi gi ahanba match da KWA mayang Imphal na SCSC Kuraibu panjal taramathoi mangada Ani Subam Mersa IMC Thawal Lesang Themna YLK Singaril Tezpurbu Panjal Kunmatoi Tarom Doida Ahum Subam Mersa Eastern Sporting Nerwang Khaina KKLYDO Kongpan Kongkham Lekaibu Panjal Kuntaret Kunithoida Maitiba Piki Nupagi Sanakiba Ahanba Mersa National Sports University Kumbalampangna SCSC Kuraibu Panjal Taranipan Taratareta Ani Subam Mersa Manipur Police Sports Club na YWO Singamaibu Panjal Kunmari Taramapanda Ahum Subam Mersa KBWA Mayang Imphal na Eastern Sporting Nerwang Kaibu Panjal Taratare Taramarida Mari Subam Mersa National Sports University Kumalampang na OIO Kongpanbu Panjal Taramari Tarahumdoida Mga Subam Mersa Mari Subam Mersa Mga Subam Mersa Eastern Sporting Nerwang Kaina KKLYDO Kongpanbu Panjal Kulumdoi Taramangada Mighty Bapikre Sahi Tramanga Makagi Napamasagi Kilogram Yakinipan Makagi Aruiba Borta Sarita Boxing Academy Mayang Impalgi Waikom Prithibrazamadi Academy Asigi Lamjing by Yumnamga Tengaragani Manipur MSR Boxing Association Giming Makada Ngasi Degi Unit Nipangi Nupa Madinipi Boxer Manipur Taranithuna Saruk Yaduna Kumalampak Sports Complex Ki Boxing Arena da Ahum Suba Impal West District Boxing Championship Haukre ngasi sanakiba ahanba semifinal bauta Sarita Boxing Academy Mayang Imphalgi Waikom Prithibi Rajna Khamnam Roses Puamadi Anisuba semifinal matcha Sarita Boxing Academy Team B gi Lamjingba Yumnamna Sapam Mangi Sanabu Maitiba Piduna semifinal sangkibane Sahi Tramanga Makagi Napamachagi Kelora Nipupon Makagi ahanba quarterfinal bout ki pangtokibada Sai STC Ulogi Kisan Ningthaujamna and Langamba Maitaibu Anisuba quarterfinal matcha PBA gi Newton Gurumayumna Wangthoiba Maikambu Ahum Suba quarterfinal bauta PBA gi Gurumayum Jackson na W Malem Thoibe Buamadi Marisuba quarterfinal matcha National Sports Academy gi Nelson Khwairakpamna PBA gi TH Jackson bu Maitibu Piduna semifinal sangkre
taramanga suba ampa senior women's football league ki ngasi sanakhiba match da FC Imphal mayai kuibina Manipur Police Sports Club pu maiti papi khre All Manipur Football Association gi meng makhada tha sigi tang mari degi tim taruna saruk yaduna sai ground takel da sathariba taramanga suba ampa senior women's football league ki ngasi sanakhiba match da FC Imphal mayai kuibina Manipur Police Sports Club pu gol ani amada maiti papi khibane FC Imphal mayai kuibigi mai pakibigi gol ani adu TS Bhumika na match ki mari subamadi match ki apibimatamgi ahapa minute mari da sankhi match asida maiti khiba Manipur Police Sports Club ki amatangarba gol aduna o Olivia Chanuna match ki taromdai suba minute sankhi bane Taruk Suba Sangai Trophy gi ngasi sanakhiba match da KFC Kaisamthongna amba FC Imphal bu maiti papi khre RK Fortune Developers Private Limited sponsor Toraga United Veteran Football Association Manipur gi meng makhada mamang tha gi tang kuntarite gi tim taramanga group mari thongna khairatuna Pamyal Ground Pasoi Part 2 da sathariba RKFDS Taruk Suba Sangai Trophy Veteran Football Championship ki ngasi sanakhiba match da KFC Kaisamthongna amba FC Imphal bu gol mari sinoda maiti papi khibane KFC Kaisamthonggi mai pakibigi gol sing adu W Umakantana match ki kulumdi subamadi 38 suba minute gol ani M Sanjit Kumar na match ki 3 suba minute gol ama jankhi atopa gol aduna amba FC Imphal gi sanaroi M Angam Komna match ki 39 suba minute on goal loina sankhibane RCA Lilongna PTRC Pasoi Part 4 bu maiti papiduna ahum suba MNC Men's Under 19 One Day Trophy gi semi final sangkhre Manipur Cricket Association MNC gi meng makhada mamang tha gi tang 13 gi team kuntra na group manga thongna khaidukuna sathariba ahum suba MNC Men's Under 19 One Day Trophy gi ngasi Moijing Public Ground Thawal sanakhiba match da RCA Lilongna PTRC Pasoi Part 4 bu run humputar tareta maiti papi khibane match asida RCA Lilongi sanaroi MD Junet na wicket manga amadi run taruk lauduna man of the match ta khi Thagachari makha taba sanabagi paum pizade Bihar pangdokiba Khelo Youth India Youth Games 2025 ta boxing gi masana da gold medal or khibi wangoi thongnau jamai kai dagi longjam santa maitei amadi longjam ichan leimagi machanupi longjam radhamani opagi thoram ama wangoi thongnau jamai kai sakut khongthang luk amadi wangoi thongnau jamai kai maira paibina sinduna wangoi bazar community hall pangthokre thoram maduda youth affairs and sports ki official amadi Sarita Regional Boxing Academy myang Imphal gi coach amasung sanori singsu saruk yakhe Tentha Khongbal Welfare Association Takwana Sinduna Team Nipuna Group Nipan Thokna Khaidok Tuna Multiplex Playground Tentha da Sathariba Takwa Trophy gi ahanba match da UTL WO Uripok Laktabana Maramoiraga FC Tentha da walkover pikre ani sub match da Sector FC na UGC Laisang Thembo goal Marishino da thoikre hayeng dagi hogadoriba pre quarter final gi ahanba match da G Hairok amadi All Star Kyamgai aduga ani sub match da Salungpham FC amadi Yaripok FC sanaragani Multipurpose Club yang thangna sinduna chatarakliba first state level 9 men aside Village Open Football Tournament yang thang Kangjebung ground da team taranipal na saruk yaduna June nipan phauba chatarakliba tournament ngasi manga sanba numitta ahanba match da YUC Maijrao amadi Hauribi apunba FC ga sanake maduda Hauribi apunba FC na goal ama chanki YUC na Maijrao na goal ani chanduna mai paki ani suba Mars da AICCO chajing amadi Hello FC Nambol oinam ga sanake maduda Hello FC Nambol oinamna goal ama amadi AICCO chajing na goal ani chanduna mai paki chathariba tournament asigi taruk suba numitta ahanba match da HRDO Samuro amadi football lover thongnawjam sanake maduda HRDO Samuro na aroiba matam phawbada goal amata chanba ngaukhide madugi paukhumda football lover thongnawjamna goal ani chanduna mai pakhe tournament adugi ani sub match ta all star kyamgaina naurem chaprau Samuro ga sanake match aduda team anina aroiba matam phawbada goal amata chankhidabadagi draw chatkhre
Gold Star Club under Youth na silaga arambam luang khomba luang sa amasung akoijam Anil Kumar Singh na sponsor tawduna Lumnam Kuno Playground Imphal East sathariba laikhidraba arambam ongbi tamu leiba Memorial First State Level 5-man aside under 13 football tournament 2025 ngasi sanakiba ahanba quarter final match ta Dinku FC A na Bung FC B bu goal ahum amada thoikre anisba quarter final match ta Itomba FA na MFC bu goal taret anida thoikre ahumsba quarter final da Taidana Sanjenba FC bu goal taruk amada thoikibaga loinana marisba quarter final match da Any Walk team na GFA bu goal ahum anida thoikre hayeng ayuk pung nipan taba matamda Dinku FC A ga Taidaga ahanba semi final match da amasung nungtil pung ahum makai taba matamda Itomba FA amasung Any Walk team na anisba semi final match sanaragani. District Football Association DFA Thawalgi Miek Makhada Mangal Foundation Maipakpi Organizing Committee na City Club ka Kusham Nana Sinduna Hairok Part 2 Litan Makhong Leiba City Club ki playground da Tim Kuntrani Thoina Sarukya Duna Chathariba Third Maipakpi Memorial Trophy 9 aside state level men's open football tournament ki ngasi sanakiba ahanba match da Sangayompham FC na Chandramukhi FA bu goal ahum amada Aniswa match da JJ Tiger FC Thawal na Wangjing United FC bu goal Anishino da Maithil Pikre. Awmuswa match da Ravi Jewelry Kaksing amadi 7-star Hairog goal amata chanabangam dana draw set kre. Hojaroi bada maru pau amona pizari. Manipuri Indiana Sanariba proxy war asi loshilaba matamda ta tangdulai taba lamdam ama oiba ngawgani haina Herikon ki president Surjit Kumar Kuman na haikre. Maitai mitai na ST list da chalhanaba RPI State Committee ki ibut kangbu amana Manipuri governor da takshin kre. Siri Festival gi akan section thorang lokhatle Gihanaba Honarakpa Honasani Yam Mi Pai Bigan Haina Manipuri Chief Secretary Prasad Kumar Singh na haikre. Amadi VDF ki demand pitok tuna makhoi bohana go mathok to biu haina mafam khada miyam no khunjang sakhlakli. Ngasi go na di ISP na pizza pa mo transmission jare miyang tabiri ba singbu amka